Igasgi Legaling Strain Truck JSTOA Giant Health Truck Analyzation da em meeting dua pemani ni hatu biar taknyang akmat ke office kiyongi wa ejing itu waniga loading siman clinker wa ki factory wa am hite helum snang thang sky wa jar ter wa de em ejing pempai yogi ke po wa itu yo di kamu kam no to nyau itu so proudly cisngi dan ejing itu kau man kate ini ke prai kewro cibrai wa ki da wallet ya kita ejing ikut yang akmat ke district administration mat DCSP lagi pot iya chongwe em le ki minute ki wa sign i wa tho ki wa